ide Njegoševa devojka. Priprave na odhod. Prtljažnik je zmontiran. Potem tle neke prtljage že pripravljene. Te biciklčke bomo jutri peljali. Nevesinje. Evo, 600 km pa smo v srcu Bosne, skoraj južne Bosne. Lep pogled na Mostar. Upam, da je to Mostar, ne? Verjetno je. Visoke planine zadaj. Lepe ceste. Te planine. Te kolesarnike vodo takrat pa. No in ko smo potovali do tle? Čudovito. Mercedes, air condition, dober voznik. Važno je, da ima bogato ženo in mi gremo v Hercegovino. Lep grad, ampak kaj je pri njemu? Še lepša singelca tle dol. To bi letelo. Mož na vrhu trbe, a? Se zjebe, Bredo? Tamo dole, Nevesinje? Je. A, tamo? Fino. 7 ura, dolge sence. Ja. Krasno je. Pa je že prijetno. A če je 25 stopinj. Evo, prihajamo v Nevesinje. Navigacija je dobro delala. Švasene črke se bomo mogli naučiti. En najmočnejših izvirkov. 10 stopinj in 250 metrov po izviru gre v dve smeri voda. Po 7 kilometrih gre v Neretvo pri kraju Buna. Bomo pogledali. Vrelo Bune, izlet, drugi dan. Pod groznimi skalami se nahajamo. Veličasten izvir je tukaj. Evo, kar naenkrat bum. Evo, tle je izvir. No pa gremo si ogledati Tekiju. To je kot samostan derviša. In tle so imeli znanstvene razgovore tle notri. V tem famoznem kraju. 3 konvertibilne marke. Zelo lepo urejeno. Zavrtiš sprednji obroč. Kakšen oleander. 1000 let star. Uživajo. Tipično postreženo muslimansko. Še enkrat, kak se toči oleander. Zdaj moja ljuba. Jedilnik v ličnih lesenih. Škatlica. Evo. Kakšno mora biti tukaj bude voda, a? Kaj tu piše? Delayed start. Kaj piše? Delayed start. Tiho teče Buna. Pod vodo so te skalice bile. Kaj, greš čolnom tudi noter? Greš čolnom v jamo, ha? Nad izviri pa golobi. Ti hladijo gnezda. In tudi notri, v jami.
Kam pa gre zdaj Breda? Malo na hlad. Na hlad. Kaj lepo. Super. Izvir. No, pa sva čisto pri izviru. Ikija in izvir. Kakšen izvir je to? Izvir Bune. Bune. Reka Buna. Lep kraški izvir. Tu pa je za vodo, pitaj, kaj, glej. Za ptičke. Glej. Ja, srebrno je, sklesano. Srebrno je. Zelo lepo. Lepo? Arabščina, ja. No, tle se da živeti, ne pa tam. Mostar 40. No, evo. Naravno hlajenje. In naravni hladilnik. Priprava na dvig v svete prostore. Ja. Čevlje smo dali tle. In gremo gor. Molilnica. Te bova pregledala. To ni muslimanka, to je Breda. Sem muslimanka, tam zraven. Aha. Lepo je tle, lepo. Jaz bi imel tle vikend. Koran. Alija Bolčič, Zagreb. Kakšen lepi pogled je tle. Ja. Zdaj pa mene muslimanko tak zraven. Se pravim, da se niso mantrali tlele. Direktno nad izvirom je ta kučica. Je nuna soba tam naprej tudi. No, gremo naslednje prostore, ko lepo škripajo te deske. Seveda, nekaj pisala. Muslimanska. Malo nekaj doma teh krožnikov tudi, ne? Veš se? Umivalnik, vidi, vidi. Najlepši kraj za umivanje na svetu. Evo. So se umivali. Ja. Šučovac. Smetni prostori, pa njihove klime. Njihove klime. So se kopali. A, kopanje je bilo to. Kopalnica je bila to. A, kopanica je bilo to. Ja. No, idemo spet. Čisto kopalnica.
Ven. Muslimanka Breda. Beyond muslimanka. Ja. Aha, dnevna soba. Kuhinja. Aha. To so rožni venci. Kjero? A, taki veliki rožni venci. Tukaj so se tako sedli. Lepo na slike se. To. In vse posod napis. Zelo verni so bili tle. Ja, seveda, se je kot neka vrsta samostan. Je ovo zgradu za žitkivanje? Ne, ista se zenci smo. Za čaj. Prvi metri bune. Zdaj malo umetno, malo pa naravno zajezeno. Prvo slapišče. Mize, voda vse naokoli, lepo narejeno, vse s poudarkom na vodi in Coca-Coli. Tle, tudi bil en mlin, 100%, ruševine, hiše, tunelčki spode mlinskih koles. Evo, mlinska kolesa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mlinskih koles. Na sredi se pa sipa moka, oziroma zrno, moka gre pa vmes ven. No, to je pa kot neka mlinščica tlele narejena. Majhno, lepo, voda, slapovi, slapišča. Sem gor čisto ob steni, je unik, ko pravim, najlepši umivalnik na svetu. Breda je sigurno tle, a v senci je. Vidiš, morava je sem, ne, da še s te strani vidiva. Je tako? No. Zebe kaj? A, Ljuba? Nobenega pravega mraza ni tukaj. Ne? Ni? Zakaj ne? Nobenega mraza. No, tudi s čovni vozijo turiste notri. No, pa gremo še enkrat po steni gor, da se vidi, kako je previsno. O, Breda, kaj te zebe? Ja. Ko sapska stena z veliko vode. V teh krajih imajo bosanske hiše, vidiš? S škrlami, kamnicami so krite, vse po vrsti. Kot kras. Kras. To je v bistvu kras. Sledovi vojne na parkirišču, zdaj smo v Mostarju. Zdaj si ga gremo s Radovanom ogledati.
Na desnem bregu pa križi, minareti in kontra križi. Lepe hiše, zdaj pa pravijo, da gremo pa v džamijo turistično. Pa pejmo. Evo je tlele. No, pa se ne celo spravil skupaj. Jedva. Z onih hribov na levo smo pa prišli. Tržnica. Mi jo pa šibamo naprej po teh starih ulicah. Ulica polna malih lokalčkov. Lep stari del mesta, ne? In večinoma kaj so? Lokalčki notri, ne? Restauracija in slaščičarna Evropa. Evo, gremo po tej uličici in kar naenkrat se nam pokaže most. Upisan na seznam UNESCO svetovne listine. Dobro. Ja, nič zaraščeno, urejeni, lepi, visoki. Filmske glumice. Ja. Mogoče Se našla takoj. Tudi v naravni pečini noter pod skalo je lokalček. Stari del je ves poštiman. Turizem, denar. Pa niso kakšni taki veliki upadljivi, ne? Shopping turistke. Odavde ja tudi da malo kakvi njih. Evo, kako se to vidi. A ni lepa čista reka? Kamenčko vidiš. Malo več. Malo več. So ribe? Morajo biti. Ne razgiban, da tam veš. Evo. In tle konec. Banja bi to lahko bila. Srebrenica je tam. Vukovar. Ja, brzo se je. Jaz gledam bolj kot človeka, da dobi, ne? Jaz ne gledam, da je Polno takih kotičkov je tukaj.
za razvajati goste. Zdaj smo na hrvaški strani mostu, ravno tako so minareti in te zadeve. Se pravi, Mostar je v bistvu bolj muslimansko mesto, kakor Hrvaško, ampak vojna je naredila svoje. No, malo raziskujeva Mostar in sva najdla ta lep del na tej strani. Da se vidi, da je bila tipična gradba mostičkov, je bila taka. Na tej strani tečejo reke, polno reko oziroma voda teče v Neretvo iz tega polja. Lepo obnovljena hiša, a tukaj se vidi, metek do metka je letelo v to isto hišo. Kriva čuprija na tem mostičku. Zdaj je zgodovina, karakteristike mostu, rimski model, rekonstrukcija 99. leta. A ja, takrat se je zrušila tekom zimskih poplava pod pokroviteljstvom UNESCO. Evo, čudoviti mali mostiček v lepem delu mesta. Malo naprej od mostička. Evo, tle bifejček se skriva v vodi, lepo v hladu. Mostar je bil včeraj najtoplejši kraj v Evropi. Od teh velikih krajev. In povej, koliko stopinj? 41 stopinj. Midva sva danes že sredi noči ostala. Breda že pred 6. In zdaj počasi, evo, ob 10. uri se počasi poslavljava od Mostarja. Mali kuža, ulica se bliža mostu, ljudje uživajo v kavarnah, pijejo kahve, midva greva pa na drugo stran po kahvu, ne? Po isti poti nazaj. Mimo unih frajerov bo šla, te bom slikal mimo frajerov. Pedi tam skozi. Pedi skozi. Gor! Dečki. No, pa greva čez most, gladek most, na novo narejen, nekaj kamnov so našli. Nekaj so jih pobrali, ja? Ja. Evo, kako je narejeno, točno po starih načrtih. S svincem vse zalito, vsi spoji. Tudi noter v globini mostu, posebna tehnologija zalivanja skozi lukence je bila. No, pa ga prehodiva, ga bom posnel celega, ko ga prehajava. To je dobro narejeno, če ne bi drselo. Verjetno, ja, sploh, kadar je kakšna poledica. Ja, pa tudi to, zgladko je, ne? Ja. Močno zgladko. Ker je marmor, ne? Apnenec. Ali apnenec? Apnenec, Ne, se apnenec je marmor, ne? Ne. Ja, seveda je. Marmor je apnenec. Brez napake, ne? Zakaj ne? Zato, ker je zablokirano za sliko. A ja, te hiše in kavarnice, ki so čisto lepe izgledale, evo je bilo med vojno tako. Tukaj je salon, točno tukaj je fotosalon, kjer tale možakar pobira kamenje. Tista je trdnjava, mosta ni več, evo, kaj je ljudska sila že obnovila. Prve bombe so napravile tako poškodbo na mostu, tako je bil most zaščiten pred bombami.
z gumami in nadstreškom, sem tudi to ni bilo dovolj. Tudi to ni bilo dovolj. No, da vidimo še to sliko. Ja, to je svetlava enote. Nekaj takega. Pa ni nucalo. Iz fotosalona. Okence, most, ptiček, lep pogled. Te hiše praktično ni bilo takrat. Vse je porušeno. Kjera reka je tle? Neretva ali kaj? Neretva. Evo, restauracija najnižje v vodi. No, zdaj gremo pa še na most. Se svetlobo obsijan. Zadnji posnetek. Vse ljudi je gor na njemu. Oni so prišli, mi pa odhajamo počasi. Dobro je. Ko gremo nazaj, se nam kažejo spet drugačni pogledi, ne? Turistično mestece, mesto. Srce boli. No, še en kup zgradb je nepopravljenih in neuštimanih, ampak vse bojo. V tej hiši je bilo precej stvari, ne? Pravi šola, vojni dom, občina in tako naprej. Močno porušene bajte. Ali še stojijo zaradi konštrukcije betonske. Televizija prišla snemat oddajo. Evo jih tamo, v tej hiši smo bili, v tej sobi si gor, tle je roštir, v senci so živeli. Senci so živeli. Evo jih. Najprej, slovensko dovolite, da govorim, svet mi je nov. Ali prilično je nekako tako kao naš Kras v Sloveniji. Ljudi so krasni. In to me je najbolj presenetilo. Lepo smo bili sprejeti, krasno hrano so nam ponudili, tipično za te kraje in zanimivo je ovdje. Lepo mi je. Hvala vam. Ja. Odlično. Ne znam. Z nami je srpski dobro i slovenski. U stvari, omladinska inicijativa je pokrenula turizma i mi smo se zato uključili smo se u taj projekt, da smo imali prilično lijepe kapacitete, tako smo to pomoću Džajke i nekih kredita koji su tamo davali, da smo mi podigli to nekima kredit i renovirali postojeće još objekte, ima najbolje još to da radimo, da se proširujemo. Uglavnom, to je to. Koliko smještajnih kapaciteta ima? Imamo 11 ležajeva. Sve po domaći. I tako se to vrti. Krasno. Restoran Drenovik, vidiš. Drenovik. Kifino selo. Ajdemo da vidimo. Mi smo pojedli, taj pa že skoraj pečen. Evo, Radovan je danes kod nov, ves nasmejan med ženami. Či sem te približal. No, obiskala sva tele stečci, reče oni, ali pa stečki. Ne? To je edino malo tukaj ostalo teh te večjih kamnov. Ne? To so stara muslimanska pokopališča. Take velike kamne so dali gor in jih tako lepo obdelali. In tako, danes je to kar lepo po travnikih. Ne?
njihova figuralika. Kraška pokrajina. Ja. In na vrh te kraške pokrajine, ne, evo, tam gor v tiste kraje, bomo šli v planinski dom zvečer. Vmes smo malo spočili. To se pravi, v bistvu čist na vrhke gor in še pol deleč gor po planoti, gor na vrhu, še ne 5 km, ki je noter v ozadju. Do nekropolisa. Videl, kaj je to? Do nekropolisa. Malo prej je bila vasica, ne? To je res hudi krast, ne? Usred Bosne ponosne. A bo Breda pelala ali ne? Gre. Ko kamikaza. Kuku. No, pa je pri nekropolisu, kot zdaj pravijo, moderno za turiste. To se pravi, bosanski spomeniki prave Bosne. Štetci. Tam pod Veleš planino je Nevesinsko jezero in Nevesinje. Midva sva si pa tukaj Stetce ogledala na neki lunini površini. Ena vasica je tukaj, ki se mantra za življenje. Evo, in spredaj pred nami Nevesinsko polje. Vse vode poniknejo, kadar so tlele, ne? Ero. Tu živijo Ero. Ercegovci. Kleni ljudje. Morajo tle kar mučiti, precej. Kleni, ja. No, naš driver, slavni Breducel. Tle kakšne kamenine so tle zdaj. Ja, evo tle, pa proti hišam, ne? Da si na njim. Zdaj, v kakšni žalosti. In živijo tle. Ja. In nakosijo trave, če ne tle pa na planinah. Če ne pa ovčke pa pasejo. Ovčke pa kozlički. No, gor proti Morinam je tudi en cajt je tako, no pa se pa začne travca. Lej, kako gre drug za drug. Ovce so tukaj, ampak krave se isto pasejo, brez ograj in brez pastirjev. To kar puščajo ljudje tle. Breda kar peli, korajžno vsekaj čez sredino. Čičke. Označene so. Seveda. Ja. Kje se pasejo te krave? V samemu kršu. No, Breda kupuje neki material za sebe, ampak ni šla daleč. Je šla kar trgovski hiši, ki sem jo ustanovil v Nevesinju. Evo, kod Milana. Trgovačka radnja. Da se ne zadene. Pa, če ima slano roko, te bo malo polizo. Ja. Pride. Ne, kar baš une dva mehna videla, veš, kako so luštena. Predsednik kopov, kak sta dela. Marčik ima čist meheka, veš. Ja, ja. Tam sem jim lužo naredil, pa sta se valala, veš, kaj sta delala. Kaka je potička. Tako je to konj, da noš na robe gorila. Ja, ne vem. Krajna je kubilca in to konček. Ta je kubilca. Pa je prav rekla. Ja. Kubilčka si lepota mala. Ne, lepi so. Lepa si. Pa oči imajo lepe.
Jih je vedno. Večina bo. Večina bo. Ja, ker je mama. Ne, misli, da bo kaj dobila, ne? Evo, to ni Lunino površje. To je Morina. Smo na planini Morina. Gor smo prišli z biciklom, ostali z avtom. Ljuba se pripravlja. Evo, taki mešani šarplaninci so tukaj. V tej planinski koči smo prespali. In zdaj gremo, no to je ta vrh, ne, ki ga bomo probali osvojiti. Glej ti fanta. Glej ga, glej, on se trudi, strašen je. Skinu. On hoče iti s kolesom, ker je to najboljši trening. Pa zato smo prišli na Morine. Krasno je tukaj. Morine. Velika planota, kraška, s pašniki obrobljena z hribi. Evo. Pašniki. To so posledice vojne. Pred 10 leti končane vojne, ki je razdelila Srbe, Hrvate, muslimane, ali ljudje so utrpeli veliko škodo, tudi gospodarsko, več ali manj vse propada. Škoda, ker ljudje niso ničesarja krivi. Ljudje le živijo, zdaj težko preživljajo. Oni se bodo dvignili kot treba, saj so pridni, priden narod. Z vrha Morine. Pogled se naokoli. Muh ogromno in daljavi, kje smo bili, kje smo prenočili v koči. Tu so ena bombardiran hlev, sirarna. Tukaj je hlev, kjer so še vedno živine. Tam je staja za ovce in planota širjava. Kako je lepo. Ampak tukaj dol nas čaka presenečenje. Tukaj dol je eno presenečenje. Gremo počasi tja. Sedi vse te planjave. Sedi cele planjave. Kar naenkrat zagledamo eno črno piko. Pred 50 leti so nasadili tu drevje in zdaj je pravi lep gozdiček. Pridni. Milan, poglej me malo. Evo, Hilarij od zadaj in naš Milan je prišel s kolesom. Piero Harambaša, Nevesinjec. Smo mu postavili spomenik. Odtot tu nevesinska puška, prva nevesinska puška. Krasen razgled. Mi peš, Milan, seveda s kolesom. Piero? Ne, lepo. Naleče se Piero. En od trija voditelji upora nevesinske puške so bili. In en je od teh treh, ne. Ta zemlja je bila vsa njegova tukaj, ne. A veš tam, kaj ti drevešček, ne, mehe, ne. Tam je bila od Perota Tungusa štala, ne. A vidiš tam ob cesti? Ja. A desno, čez raven ceste, ne, tam je bila pa hiša od Pera Tungusa. To je bila njegova zemlja, ne. In v tisti hiški se je rodil tudi
ti Švicarka ima tam tisto lepo hišo, ne vem, koliko je bilo tle zaposlenih. Se pravi, da je bil on že takrat veleposestnik? Ja, ne, takrat so bili starši delali, niso bili nič veleposestniki. Tungusa mislim. Ne, Tungos je bil veleposestnik, on je bil. Sam Tungos je bil en tak človek, ki je rad mu življenje, rad je mu ženske, rad je mu... Življenje, no ženska je življenje in narava je življenje. Rad je mu vino, taki bo, ker ne, enega nisem nekaj preveč radi, ne. A ja? Je bil tudi to tak maščevalen, tudi to, veš. Ja, to so pa karakteri. Ja, ja. Dobri in slabi. Napilat za dušo kukati, da si pa napolniš baterije, veš, pa imaš en cajt. Pa spet zjutraj prideš gor. Tamle, ki je pa tista staja gora, viš, ki je vse okoli shoje, ne? Tam je pa tisti Milan živi. To je pa možakar živi, a veš, ki samo vse dela. Molze, paše, kuha, sir dela, čisto vse. In sam se preživi. Tamle gor, ja. Kuha si da čorbe pa take stvari, pa čisto sam moški. Ko posteli, vse je običajno tako. Veš, kakve roke ima? Od može. Seveda, od vsega. Ja, ne, od može pravi, da roke take široke rate. Ja? Tudi Rada ima kakve, pogled, kakve roke ima. Ona malo tečene, prav prste. Od može pride. Vse to je delo, Ja, to je težko. Garanje, veš. Jaz se spomnim, ko so me učili most, ne? Ne, Ko sem šla na ni deželo. enostavno To je težko to. delo. Ja, To ni tako, ja, ker si misliš. da potem dobiš vse tistega, ki zna most že, Zna, ne? ja. Kalinovika pa okolje. Ja, ja. In zdaj si bom nafilal spet polhane moči, tako da avgusta, ko začnem, pa sam piči. Pa zdaj bom avgusta, da začnem. Evo, tle pa Milan po tej cesti tle dol pelo, lej. Tle so še, bi rekel, če deleč pride, so tle še prelepe kolesarske steze. Evo, Milan se spušča po grebenu. Aha. Kaj pa zdaj? Dajmo, kam pa zdaj lezeš? Dajmo. On se trudi v največji vročini. Evo, še je na vrhu. Na vrhu. Ta bela pikica je Milan. Zdaj bomo malo ustavili. En oblaček se je zadaj pojavil. Ne, zdaj se pa ne more voziti, je prestrmo. Milan se približuje skali. Enemu samelcu apnenčastemu. Zdaj se bo pa počasi začel spuščati po grebenu navzdol. Malo težko je. Počasi gre, teren je apnenčast, tudi nevaren, zelo drzen kolesar. Veliko lukenj v travniku in kamenja in skalic. Vztrajen, s trdno voljo in ljubeznijo do kolesarjenja. O, dragi moj Milan. No, kaj dajmo. Strmo je, Strmina. Ali ti si neomajen? Gremo
veselo naprej. No, prihaja v dolino. Trud se je izplačal in smo na cilju. Skoraj smo na cilju, še malo in že bo na planoti. Težko je po travniku voziti, ampak to je Dasa iz Šalare, Milan. Bravo, Milan, pa si tukaj. Kar si zadaš, narediš. Bravo, Milan, odlično. Finiš, bravo, bravo, super, veliki kolesar, došel. Taka je vožnja po planinskih travah in kuclih in grbinah. Morine 2007. Kaj se pa tam nahaja? En osamljen drevček, nekaj belega. Ajde, šibajmo tam. Šibajmo. Aha, da se vidi. Neki lep spomenik. Čika malo škripa. No, pa si oglejmo to čudo. Zadaj je hrib, z katerega sem ravno kar prišel. To je pa spomenik Buha B. Rade, 18. vijek. Spomen podiže porodica 2006. godine, a v resnici je bilo postavljeno letos pomladi. Večtonski kamni. Niso imeli dvigala in jih je mogel pripeljati bager gor v skledi. Kaj pa piše še tle naokoli? Moji so ocevi sa Timora, tije, gaje, gnjezdo svoje, krstaš ovo. Ja znam da dušmani traže moju glavu, ali je neće uzet pognutu. Rade. Mladost mi dade snagu, snaga je slobode drug, sloboda mi mladost uze i sve se vrti u. So bili verziji vklesani na nagrobni spomenik tega narodnega heroja. In tukaj je prostranstvo takih lepih kolesarskih poti oziroma pohodniških, takih in drugačnih. Vse se vije po teh gričih. Evo, tam spet nove, pokošeno, nepokošeno. Kakšni lepi griči. O, tako en gozdiček, pejmo ga pogledat, pod vrhom tega hriba. Vse se vrti tle v krogu na Morinah. 1250 metrov nad morjem približno. Gozdo, ki je neposredno pod vrhom hriba. Evo, da je res. In zdaj zanimiv dogodek. Kamion vozi seno, ki so ga danes pobrali. Evo, tle bo peljal tle mimo, se malo omaknem. Počasi, previdno. Sicer je lepa zemlja, tukaj tega ni treba. Edino na Morinah se pasejo ovce brez pastirja. Je tak naravni amfiteater pod tem hribom in kar nekako se držijo okrog hiše. A krave so pa vse brez ukrajenih pašnikov. Vse vejo, zvečer se vrniti nazaj lepo.
Evo, Ines bi rekla pulovački na paši. Evo ih, polno ih je. Evo, sonce postaja nizko in kravice se vračajo v štalo. Tu mi se najviše sviđa. Vse lepo, te skale so lepe, ne? Tako divlje, Ja. ove skale naprave, ne? Evo, tu so mješine, kaže. Mješine, to se pravi obrijane ovce naokrog. Naokrog je okrenuta, jel? Jest. Ja, i onda napunjena sa ovčim sirom. Da. I oni to sve prodaju, sve skupa. Da. I onda su oni trgovci koji prave one komadiće po kilo, dvije. Fino, specijalno. Evo. Ja imam isto mušterije dole u Mostaru koji je godini, moće na ovako po 3-4 mijeha, znaš. Ja. I oni to odmah izdržu, imaju mašinu za vakumiranje. Po kilo, po pola kila, po 2, po 5, oni to vakumiraju i onda može stajati koliko god hoćeš, tamo godinu dana. Vakumira u zrak. Postupak. Znači, pomuze se, stavi ovu baču. U ovu baču. I onda? Uzme se sirište i usiri se. Aha. I odsujedi se surutka i sir ide u ovu... Ja. Ide sir u krpu i potpiz u krpu. Aha. Dan se pizi. Da sve istisne. Da iscedi surutka. I onda ide u ovu baču, evo vidiš. To ovako, ide u baču i onda kad napunim, evo, za 2 dana opet će biti veliki mije da stavim sir. Wow. Evo, čitav krug sad. To nikad nisam videla. Mogu probat komadić? Evo, pa s te žene ovce domov, to je tisto. Ja, kozice, radovednice male, gled kak so lepe. O, kdo pa je tle? Tle pa je en ženski glas. Eni ženski glasovi so, kje smo pa mi to zdaj? Kozice! Gospodične. Zakaj smo pa mi tu? A smo prišli kozice gledati po teh grdih cestah? Ne, nismo, prišli smo jezero gledati. Nismo prišli to jezero gledati. Ja, tako je. Kako reče Štarci, jezero? Ja, reče se pa pravilno jezero. Samo mi rečemo kar po domače jezero. Jezero. No, v tem jezeru sem se jaz dopoldne kopal. No, tako da ga posnamemo cele. To je tako kot bohinjska, samo je mala. Majhna. Ja, majhna je. Je pa naravno, ne? Pa tam na pazdu. Ja. Na travnki. No, z Radotom smo prišli skozi to vasico, oziroma z Radovanom, ena vasica, muslimansko, oziroma katoliška, muslimansko-katoliška. Prišla sva pa... Katoliška? Tale vasica je pa kar To pa niso Hrvati. Prišla sva pa po tej cesti dol. Ker Hrvati so katoličani. Ja, pa kaj tukaj so Hrvati bili? Vse so še vedno. Zelo lep idiličen kraj v tej dolini. Poslednja večerja na morju. Poslednja večerja, daj pa gledaj, ni nič tu drugačne, kakšne... Poglej, pa res, dobro si to razsvetila, kakšne dobrote Ivi uštimala, poglej. Ravno tako, ko nam paše, neko smo se imeli v avtu. Jaz sem zelo nerodna, res, oziroma sveče niso stabilne. Breda... Mi smo pa skoraj zajca pripeljali s sabo. Ker je Milan en divji lovec na zajce z avtom. Brez puške. A zdaj bo pa cenzurirat mogo to snemanje. Sem pokazal, kako se zajca ulovi ali pa ne ulovi, ne? Ja. Se smo se imeli zelo zabavno. No, jutro je nastalo, danes se vračava domov, oziroma greva še skozi Črno goro. Sonce naj je prebudilo in skozi okno je pa tak pogled. Evo, kravice. Agenciju svoju neku. A ja, za sklapanje brakova. A ja? Pa dobro. To je dobro. Kažem, sad ti rođak ne oženjen, sad traži rođak u Slovenku. Zvanično za kamero ćeš nešto da kažeš kad idemo? A zdaj pa dela? Ma dela svo vreme. Ja, ni bila baterija prazna. Ajde, zvanično. Dva vprašanja sta bila gorna. Nekaj uradnega da poveš, odhajate, srečno pot in tako. A, vidva odhajate? Ja, mi pa odhajava Pa zdaj. kar ne Breda pove. A pa ne jaz.
par besed, koliko je bila zadovoljna, če je všeč. Točno tako, ja. Če bo še prišla, mi smo se potrudili, da je bi bilo všeč. Ne? Kako je bilo tebi z nama, si naju prenašal, je bilo? V redu, vem, da si, ne? To ne je ženska, ja. Ja. Mislim pa, da me toliko poznaš, ne, da imam pa raje ženske ka moške. Ne? Hvala Bogu, ne? Hvala Bogu, ne? Ja, upam, da so te še kaj pripeljala, ne? Midva, verjetno da ja. Ja. Časa te imela zmeri več? Lepo je bilo, ker smo vse povsod, meni se zdi, da sem v Sloveniji. Res, včeraj, ko smo se vozili tle okrog, kot da bi po Tolminskem se vozili. Ja. Meni je bilo lepo. Po izpeglu na Tolminskem. Sploh si ne morem misliti, da sem tako daleč, stran. Evo, če so dobri ljudje, ne, pa če te lepo sprejmejo, pa se počutiš, kot da si tukaj doma, potem si res, kot da si res doma, ne? To je točno tako. A šta ja mislim o Bosni, o Hercegovini, ovdje ljudima, bit će po televiziji. Evo, točno, ja. Kazala ona da sam dobro kazao. Da to će sigurno biti. Pa dobri ljudi uvijek nađu dobre ljude. I pa to je to. Sreću, a oni loši se uvijek nađu. I loši se nalaze. To je točno, ja. Odhajamo iz Morin. Evo gre, Milan gre, Šiba, oziroma zdaj moja namestnica po teh lepih poteh tle na planinah. Ide Mercedes. Evo to, bravo, super. Lepo po prahu odhajamo v Črnogoro na Durmitor. Zapuščamo Lunino površino. Ljuba me je počakala in me zdaj pelje skozi to kamnito pokrajino nazaj domov. Boš ti peljala? Potem morava se zamenjati, potem pa jaz. Ještě bi bilo. Kuku. Tu se začenja počasi struga poglabljati in gremo pol dol do Nevesinja kao ob nekem kanjonu. Tam so pastirski staji. Tukaj na tem mestu je pa v prometni nesreči, zad na enem ovinku, inšpektor za hercegovskih poti je umrl. Šup je glav Žarko. Zanimiv priimek. Kakšna fantastična barva pive. Take lepe reke pa še nisem videl. Soča je bolj mlečna. In tle gor nas vodi pot na drugo stran, pive iz tunela. Makina čaka, Breda tudi. Vidiš kaj? Ja. Rijeka piva v Črni Gori. Ob kanjonu reke Pive smo sada, evo, most preko Pive. Če bi mišljala, da už dol padla. A neću. Nećeš devojka. Ovo je put i opet jedan tunel. Snimaj tunel iz tunela, tako je na most. A sad idemo, ma nemoj, opet tunel. Ja. To pa je cesta, kaj? Ja, poglej. V eni minuti je 10 tunelov. To. Opet tunel. Pa to ne moreš verovati. To nevjerovatno. Šteje se leto 2007, ko sta Breda in Milan prvič stopila na črnogorsko skatla. Zelo lepa cesta, široka. Široka, lepa, urejena. Čudovita narava. Tudi turisti se vozijo. Evo, in takav put i dakle naprijed. Opet jedan tunel, a sad še ja. Šta je to ovdje? Evo, kanjon Pive, kako me kaj teče vode. To je cesta do elektrarne, ko smo je prej videli. No,
potem gre te elektrike ven in tle je ta 300 metrski jez na Pivi. Se to da slikati? Tle so pa ti tuneli. Ne bo nič kakšne slike. Tle pa ta tunel spet na most. Na drugi strani gre cesta v Mratinje. Vidi se, koliko vode so porabili, ne? Ker je suša tudi pri njih velika. In gremo naprej ravno ob jezeru Delež, dokler ne zavijemo proti dormitorju. Naravno okno, pod njim umeten tunel, Milanov avto in ob jezeru, kaj sem, koliko je dolgo, 20, 30, 40 km. Pivsko, ob Pivi. Globoko. Bum. Direktno noter ob stenah. No, predno se je tam pot razcepla preko Pivskega jezera, ki je tle razcep, smo šli tle gor proti Žabljaku, po tej gorski cesti. Iz tunela v tunel zopet proti tem visokogorskim vasicam. Zanimiva, zelo strma pot, do višine 1900 metrov in še malo. Lepo urejena cesta. Visoko v Črnogorske planine gremo. Ja, pa smo na Žabljaku. Ne, na sedlo nad Žabljakom gremo. Tle okolje pa dormitor, ne? Ja. Počasi hodi, ne? Se avto premika. Tudi izogniti se znamo. Evo, kam gor gremo, še v hrib, ne? Vidiš gor? Ja. Cesta gre na 1904 metre. Te bomo pa bolj probali poiskati pot na Babotov Kuk. Se ti pokaže že to vse, ne? Ta je bila še do pred kratkim makadamska, zdaj pa zaleteli se bomo v gorsko verigo. Kakva strmina. Po teh širokih, oskih cestah tako velika vozila. Ja, lik delajo cesto, ne? Isto pa zanimivi hribi, popolnoma vertikalni skladi. Narodni park Dormitor, evo ga. Čakaj. Ga vidiš? Zadaj Dormitor v vsej veličastnosti. Dormitor zadaj. Kakve strmine. Nek zločinci sa zemlje nestanu i bezbožnika nek više... V zid se bomo zaleteli hribovski. Pa še vedno 33 stopinj. Drži naravno, zdaj se bo pokazali lepi hribi in še ena globoka dolina. In tisto bo šele verjetno Babotov Kuk. Ne? Krasota. To je tako lepo, da bomo mi šli na odmorište in evo preko čitave doline. Evo. Prihajamo v Žabljak City. Evo, že leti Breda naprej. Polno turistov z vsega sveta. Sence, kolesariva malo, da si ogledava testo in Bredi je zapelo v oko ovo lepo suncem obsijano polje. Pazi, to na višini 1700 metrov.
Najhladnejši kraj v Jugoslaviji danes. Prav prijetno toplo. Najlepše vikendice. Greva do žičnice. Tle, na levo pa dol potem, a nisva tam nekje videla. No, lik bova tle zahod sonca, da čeka, a ne, zdaj greva tle naprej. Tako da se tole vidim. Nekoč so bile v Bosni, v hribih, oziroma v Črni gori take hiše. Zidane, z kamna, ker je dosti kamna okoli, in te škrle, oziroma skodle se reče, ne, leseni. Kje gre žičnica gor na Babin Kuk? Mogoče bo jutri zmogla iti gor. Dobila kakšno povezavo iz doline in tudi to bo lepo razsvetljeno zjutraj. Veliko lepše kot zdaj. V zadnjih žarkih sonca. Greva raziskati Žabljak. To je veliko bolj zeleno, kakor dol v Hercegovini. No, zdaj sva šla skozi vas Žabljak. Je že v senci Durmitorja. Žena šiba. Ide, evo Košilur. Ka suncu, ka slobodi. No, v tem bifeju, kjer sva pila špeps in pivo, stare fotografije Žabljaka. Evo, tak idiličen je bil. Sem pa tja se še najde takšna taka hiša. Evo, stari Žabljak. Zelo zanimivo. In v snegu, kako ljudje uživajo. Oziroma se smučajo, ne, tle gor. Ko naši bloški smučari. Evo, polazimo, evo, od ove fide kučice, apartmaja. Sa gazdom smo se fino složili, a danas divno vrijeme, evo. Pozadi čitava vijenac Durmitora. Evo, polazak, Crno jezero, ali kako je, ono nas čeka, jel? Crno jezero idemo sad. I onda žičar... Vlečara, kako? Žičara. Žičara, eto. Zgubila par minut v Narodnem parku. To je kot neka močvara in letiva do Črnega jezera. Gost, vse posod gost. Breda mi je ušla, šiba. Evo, kako je urejena lepo potka. Tišina. In nad njim se sveti veriga gora, ki se bo zdaj šele prikazala. Evo. Ko v Sloveniji na koncu. Ne bi rabili sem dol hoditi. Ampak moramo videti tudi pri drugih. Crno jezero. Evo ga. Še malo. V parku je vse opicanjeno, res lepo, ne. Je sicer je vstopnina, ampak brez vstopnine ne gre. Evo, planinci. To so stvari, ki se jih lahko od tukaj pogleda na bližino, na hiter. Družinica gre k jezeru, oče pelje, kaj sta dva sina, ne? Jezero je pa kar nizko, nizek vodostaj, v njemu odsev planin. Ja, podzemni dovod v jezero. Danes je nadzemni, ne? A ne, zdaj pa v redu kaže, veš. Malo je pomutila kamera sama. Evo, še bomo snemali. Še 233 minut. No, pa se malo sprehodimo naokoli s kamero. Tam zadaj je bil tisto Babin Kuk. Zdaj so pa neki drugi hribi. Babotov Kuk pa ne vem, če se vidi, ne?
Je pa kar daleč od tle, koliko je pisalo, 5 ur in pol, ne? Ja. Tu ima totih ljudi, ki ima puno, totih ljudi, tisti, ki imajo čižme, pa palce, to so Slovenci. In ti, ki tukaj pričajo, tu so tudi toteki. Evo jih toteke. To ni narobe obrne na kamero, ampak to je odsev v mirnem jezeru. So pa začele alge rast, ne? Ker je toplo. Breda je ugotovila, da je zelo toplo na tej višini. Boš kaj izjavila? Da sem vesela, da sem prišla v Črno Goro, da vidim ta krasen nacionalni park Žabljak. Ja. Lepo je. Doći ćemo ponovo? Možda. Evo, u Beogradu imamo stan. Tamo prespavamo. Doći ćemo. Kod ovog gdje smo spavali u vikendici ovdje u Žabljaku. I onda, puf, u Guču. Kad se napiješ dovoljno natrag u Beograd, kaže da će biti džabe. Kar hitro se gre. Se vidi, da je smučarska žičnica. Evo, še malo pa bomo šli mi tako na Babin Kuk. Fino, po dolgem času v hribe, ne? A ne? Nismo bila že dolgo v hribih. Mislim, sva v hribih, ne samo. I tako se lepo vozakamo. Noter v steno. Evo nas. Da vidimo, kako ta kolesa, če so v redu. Dobro je. Še smo živi. Kam bomo šli? Tam gor bo pa opasno, to je pa drugi del. Zelo lepi kraji so tukaj. Tudi lepo speljane proge. Podobno kot iz Pohorja dol, s tem, da je to skoraj kilometer više. Evo, prvi ostanki snega, krepko pod 2000 metrov, pa s soncem obsijani. To pomeni, da ga je bilo kar dosti letos, čeprav ga je bilo najmanj do zdaj. Skje smo prišli, evo, iz trave v skale, da vidim, kako ovi skaču. Dobro. Vrti se vrti, kolo života. Pa pravijo, da je planinarjenje težko. Ma vraga je težko. Vraga je težko. No, zdaj gremo pa ta strmi del. Malo je poropotalo preko stebra. Pričamo pričicu. Kraljeva glava, Njegošova glava je to. Dobro, zdaj smo ta del, ki se iz doline lepo vidi, ki visi v zraku, najbolj strmi in zdaj bo tle neki prijevoj. Klon Njegoš od strani, da tole glava gleda. Ja? Pa res, vidi. Sem jaz vse povečala. Majko milo, dobro. Gorske travice, zgornja postaja. Tle bomo šli malo naprej. Končna postaja. Zdaj smo res prišli v osrčje. Kaj je, Babjega zoba, kaj že to? Babin Kuk. Evo, pa smo na zgornji postaji. Zdaj pa še malo planinarjenja. Evo, šta se vidi dole? Počinsko jezero? Je. Ovo odmah ispod. Da, prvo. Onda? Vražije jezero? Je. I? Riblje jezero. Vidi. Čudovito. I dolaze, evo. Planinari sa žičaram. Cek, idemo. Idemo dalje. Gore. Po planinskim travnicima. Evo, planinske stezice, polno roše tle gori, ker je visoko. Eko, cek. Vidiš šta se ovdje otvara. Evo, ko na razglednici. Babotov Kuk in vmes še ena velika globel. Čudovito, čudoviti hribi. Dva sta mi ušla.
Evo, ostali so pa še spodaj, počasi gor, tudi Breda. Vidi kako razgleda. Majko milo. Evo, sad prije smo šetali oko jezera, crnog, kako je to, crno, jel? A ima još jedna, ne? A ono je tisto malo, pa skoro se presušilo. Ne. Ja sam razumio da ima... Nije ono malo jezero, ono što se vidi. Ja. Malo jezero je ovako, ova izbočina, ovamo dođe pa se ono ne vidi. A, to je, jer su kazali da je to nakraj, ja? Ono nije malo jezero, ono je dio crno, dio velikog jezera. Aha. Donijenu kartu, eto, mislim. No, otprilike, kako se zove ovo ispred nas? Ovo prvo zove Sljeme. Sljeme, onda dalje? To ne znam. Onda je sigurno tamo Babotov kuk, je? Babotov kuk, jeste. Ja. Ono je tamo, znam da je obla glava, ono ovako polukružno. Aha. Ono je tamo Crvena Greda. Aha. Ovo je ovdje ispred nas Mali Medvjed, Veliki Medvjed. Aha. Ovo najbliže. Ovo najbliže, ja. Mali Medvjed, Veliki Medvjed. Ali Babotov kuk nije najviši vrh Crne Gore, jel? Jeste. Jeste? Jeste. Onda ću ga još malo više da ga pusnimo, jer je vrlo lijep. Dvoglav. Evo, dolazi i gospodin Vaso, sa gdje ste vi? Iz Petrovca na moru. Pa tako, i ja sam sa mora, tražimo, evo, visinu. Evo, nema gospodin, nije 80 godina. Da, nisam osvajali, znači I svi smo u malom. Breda izjava, kako se ti... Opet Jugoslavija u malom. Kako se ti zdi tukaj? Ja sam Evropa. služio u Ljubljani, recimo. Lej, najviši vrh Črne Gore, tam zadnje. Je to? Ja. Bobotov kuk. A mi smo sad na Savinem kuku. Da. Mi smo sad na Savinem kuku. Za srečo pa puščajo na vrhu še take male kovance, tudi 50 para je. Se vidi da Slovenci... Evo, žena dolazi sa Čikom Savom, a mi ovdje... Čikavaso, ja, evo, bravo. A ovo je Savin kuk. A ovo voda je... Savina voda. Savina voda. Od Savine brade. Kog Save? Svetog Save. A, tako. I gore ima Aleja Luka, čovječe, znaš ti to? Šta ima? Aleja Luka. Ja, piše nešto gore, ja. Ja. A ko je to bio? Isto Sveti Sava bio Vladani Luk Niko. Aha. Evo, gremo zadnji kadri tega filma. Spuščamo se v dolino. Po tej strmini. Ja, je proti soncu, ne? Evo, prej smo imeli to navzdolj. Pasja vročina. Po noči naj je kar lepo zeblo, sva spala ko bubrega. Evo nas. Bredi je klobuk odneslo. Pustila v spomenu Crnogorcima. Evo nas. Došli smo. Pri avtu smo. Da snamamo konec filma. Idemo prema kanjonu Morače. Vuf! Preko prelaza iz Žabljaka smo prišli do tukaj dol. No, Morače se še ne vidi, delečke dol se spušča cesta. Lepa cesta. Pod lepimi skalami. Potujeva proti kanjonu Morače. In vmes so takšne majhne zanimivosti. Pri nas je to Babin zob. Kako se pa tu imenuje, mogoče tudi kaj takega. Pa vidi, ima tu zubova. Kakve skale so pregor. No, tam pa še jaz smo Zdaj pa še ti nadalje. Podobne kot... Kakšna lepa gorska veriga. Ojej. Evo, da malo bližje pridemo. Kakšne gladke stene. In to niso najvišji vrhovi. Celo to panoramo, njihovo tipsko hišo, cel venec gora. Daj. Tle smo zdaj na križišču proti kanjonu Morače in proti ostalim krajem, ne Nikšiću in ne vem kam še vse gre pot, ne, in smo v taki idilični restauraciji. Zdaj bomo neke prave bosanske hrane dobili. Kaj?
Kaj je ono, ki smo rekli tisto? Tisto je hercegovačko. Hercegovačka, no? Srpsko. No, znači hercegovačke hrane bomo dobili i uživali. Cicera. Aha, ker malo se premljen, trese. To je prava cicera. Hercegovačka specialiteta. A ona pored? Pečenje. Pečenje od jagnjeta. Ajde, prijetno. Prijetno. Curice. Curica sam ja. Stvarno je lijepo. Tamo gore je verovatno fino u zimi. Kad ide topao vazduh gore, jel? Tamo je balja. Vidim da ima klupe i gore. Ima je sve. Evo. I gore nas praca. Sve smo počistili. Najljepše more je bilo sad u junu, u 6. mjesecu i posle 9. i 10. mjesecu. Uglavnom kažu da svi primorci meštani koji su, oni se ne kupaju kad je sezona ili znači da juna ili od septembra do nadalje. Tačno tako. Prihajamo na notranje dvorišče. Po vrsti gremo. Evo po vrsti. Zunanja poslopja s freskami, zvonovi, zunani in potem naprej do glavnega poslopja. In samostanske celice so bile pa verjetno tam notri, ne? Brega, dođi ovdje. Mislim, tako rišim to, ne? Ja. Lega kod gorko. Tele zgodbe res so dobre, ne? Po krščanskim cerkvam jaz nisem videl. Dobro, so. Koliko zgodbi tle. Kaj vse življenje piše in riše. Aha, to je pa pozadi oltara. Neverjetno je. 11 let so delali ta križ, pravi. Kar veličastna ta cerkvica, res. Oziroma cerkev, kar velika je. Manastir, Ravanica, so si ga ogledala, zastojn, sam za organiziran skupine je. Jaz bi dal 2 evra, ker nam je lepo povedala. Pa eno razglednico bi vzela za Jožeta. Vrata iz slonove kosti, 400 let stara, posebno pomemben izdelek tukaj, ne? In ta oltar bi tudi čuda cajta delan, ne? Lepa stvar. No. Pa gremo počasi. Pa do upokojenja. Da vidite, kao da čitam. Nikola. I lepo ime ima. Idemo sad kod cerkvice Svete Nikole. Ja ću napraviti jednu fotografiju sa ružama ove manastira. Evo tako. A, tu je glavni vhod, vidiš. No in pred 400 leti so Turki zrušili streho, takrat je precej propadlo. Tele freske so pa ostale, ne, ker so bile pod obokom, te so pa ostale, ne. Tam je pa neki spomeniki so. No, še te malo, da te malo kamera vidi. Pa tista, ko imamo mi. Ne vem, ko se imenuje. Evo, samostansko dvorišče, super. Žrtve iz tega kraja, med vojne, druge svetovne vojne, ne. No in tukaj je vse napisano. Bosna, Breza, Bugojno, domačini so šle, domačinke, zelo zanimiv spomenik, ne. Niso šli samo borci. Cel narod je trpel.
Želi. Kaj smo rekli, da je to še starejša cerkvica, ko manastir Ravanica? Svetega Nikolaja. V Morači. Tudi. Še pred 13. stoletjem. Tudi cela zgodbica je to.